kata ebia nekuthia nayo na kuukwiyo no kuometho atambuani nieli ni mbenzi. Karibu sana musesi ya Mutongo TV kilinguni cha mbenzi. Nyembite stage vezi ile lumeita ngwangwa ya gibandi bembita pita ni mutuse na ni wa maunda. Kilingu kecha mbenzi githa kiogete kondo waku nikendo wikwati ebuso ya kwekwati ya mbenzi kanda sitwela mutani yenguma mwitana ni baby kana abebo waku na indi regeto ligamdeni wa date ya mdhinyani omo mdhioi tuwane vegusu ata nye kwa masitwa nitawa Liwet Vidal kuma sio Kimau na nino akaba benzi nuko manda mundu yani nuko manda Kelly Ruto 9 days ya life imwe ondo nina hopes ni ndo no kwata nitawa Liz na nukite benzi kumanda mundu kana wau ninditwe ni kula sia wau wako kwani ko Yesubu umundi ni wono kaba benzi nikenda ni mande wau wako ni hadi poa sana awiwi tata hii niwite nesa tewa nyini tawa Liwet Vidal wewe tata nako nitawa Liz wewe tawa Liz nyini umete sio Kimau Redlands nako numite Makueni Makueni mwondo hiyo Mboni Mboni hiyo na kuwa sa umete ba sio Kimau sio Kimau sio Kimau sio Kimau ndo kumawe mo sio Kimau ni o student ni like ni student ya sol asol leva leva ni online business lakini it is coming na kontite sa mbemba utesa mbemba fine hindi yue wewe ukite kukikata ikatutavya nisi nye nukite kumanda mundu wau yani nukite kumanda mundu wau wewe ukite ese yu wasia wewe ukite manda mundu na yu wasia wewe nisi nyinene nawe ukite manda mundu ngasane wewe lakini yule acha wewe inakwasha lazima specify nundu mundu tula witha chone nenge ni kwitha umanda mundu yeo bamitani okay inako bethe ni ukite kumanda Kelly wau wakwa ningiti useo twakomani aba ne you wendo manisha before ndunai na wau nye before nina ina wau bethe alafu ni yu twendi utoko wethia yukula nekala na thama ti sawa na thama yela na thamie wethia dem no kanethia dem ni watu iwe alafu wabangata ndo ni watu iwe koni so thio vunja boma wakubali kusindwa kwa zonzungu okay na kwa ninaye ona relationship alafu koka kwa thina yu atai wethia mundu su ninaye nake tio wisita ta mundu muka to depend ya oninywe su wethia yu ndethia ati utethania nethia ekani kito quit na yu wona quit we sawa we lakini yunengete yoka batete ya mission situ ni the same na atikumanda mundu wembe wendete mundu iliala okay kindu cha mbenye nendete mundu mukiangai kindu cha kele mundu musomo kindu cha katatu mundu mutheu nowe nyeyu nikweka nambo kutaria nyini nikiangai nini enda kanisa ati na bathe ni thani active member muno okay na town nyendesi kana ni mutheu no ugonda bya na ni musomu ningi ndia kwa ni mwanafunzi wa bandu yutu nene o theu tukaina na gikita ngothi ai imani shandu sano itenzwe kana ni cha ngovia
kwanda ye uyona hata we sawa lakini kama mwenzele ninge tawene ni Gen Z ninge toko twaine ningi wendo mbia ukenza au na ciana ciaku kuona wili niwise wenzete kaboyo so kati kaboyo so niwene yu tene yu pau itinandi na manda mundu ko ni kutumia naanza u yunondo ni ngakwata mundu to niwise beila changes wale take changes tasi ya mabadiliko kethia yuta kwenzwa ukalikaenzwa ta mundu ina mundu ino ke kango kulie kulio no wenzo kivala kainye ne utanenda mundu wenzo akivala nundu tiso sinda na kwa yanzwi kivala ni gitotri so ndu isaenzo kivala no nenze miaka yasonganga lakini tio uyu lakini tia ndiye no kwenza okay tikasio Namba ukude na miaka yana? Nina miaka 22. Nawe? Yeah. Nina 24. Wa. Ka difference good kayo wakaba. Ka difference. Ka difference ni wakati wako. Ka mubathukanio kana keitwara. Kibathukanio tu kikaba. Oh, ni fine. Ayuka ino na wetia leu bai. No we na ka juice. Ka juice? Ko kire. Oh. Okay. Ngokudia hii. Nisi negie wambia we mamba mundu utonyo kwika ali li utonyo kwika maundu. Ewe. Ko kube nyende kwa ni kwatia ndumanda mundu ukwinvest. Mundu ni uyu kethia yu ndundu isaika ilate kali ni ukethia. Nyeninye nitegemetwe kwisaka kwisotho angali kwisaika ata kila kindu nekwatia na kunoka no ukeka alidi ningi ndia kwa ene thukuma we obebya mbemba kubebya mbemba yu ningi mbese isu na bebya mbemba tio ku save ningi ndia kwa hawe tobona kwa ka sijui chao ni save ite u mbese su cia mbemba tio sisi aka mbemba sawa na kwa niona miunda ya mbemba mingi tiona stock ngese hapo mingi tukosa huko kekwisia yuni kuosa okay na yutu ene ya ubo ndiwe nako ya nendete mundu kia ngai wani wenda kanisa yenye nenda kanisa nenda kanisa itawa Salvation Army okay ni askari mzima kwa askari mzima imaanisha hapa yani ni waiwo ukabatiswa ukabatiswa we mwogo kukayangata sawa isu sio ndeni nite lakini tingata ilasia okay ngase kawe ajue we mwogo kumbe inye ni mwoko ku nisi ni kwitho yenda mundu mwoko ku na wendo we mwoko ku okay nye ni mwoko ku tena sana we mwoko nice ona kwa ni sangi ndaba na cia chuma kuito by the way ala na yue we mwalimu wa Sunday huko walimu ndio mwalimu wa Sunday lakini ndaba na siobo kwa uni wenda abumbe ukongama ukakethia kanisa ukieka kilona kindu cha mutemboso no sio na yu mbona labda enda kanisa hiyo nenda ayo isa na wewe hapa astanganga astanganga mujiriki hapa astanganga kwa kadoko kadoko nengina no pastor nenda kanisa itawa neno evangelism dewi hapa astanganga Eda no bako by the way. Numu baka. Na baki to ningai. Ni swane no bako nindi na elo. Ambona winge ngai wenda aju mwetha ndu na elo bako ichao. Yune we siku ituko tueta hao bako.
Imesi wasya ubako angine ni wa maasya kwitikiwa mauta. Sawa. Angine ni wa maasya kwikalile nime wa maasya nimwite na wito. Lakini kwa bako no kindu kimwe cionthe ni kindu kimwe. Oh, ni nice. Na yuni ukulia hii. We wikite kosi eba. Nye. Ni some walimu. Kwa primary kana wa secondary? Wa secondary. Combination ya chao? Masomo mewa? Agriculture biology. Okay. Aningi to ene ningi ndio na mipango kwa hiyo after nami na Okay. I will is. Ngokuria. Kangolia. You mboni. Mwezi no ni wao mboni. Kwembebo. Kwitu kwembebo. No ni seke hesabu ya kuveta bandu bembebo ngutwa bandu batembebo. Okay iliata. Tuko umoywe. Awana utapika. Oh, ni sawa. Najua wikata hapa. Nye. Nini kala kuma sako. Oh, wikala kuma sako. Na chumwa withi kwa Pastor Ng'ang'a. Kanitha yake tha bambe. Ilobi. Ilobi kwa laba. Yendo kwa kulilia muno. Nezi konde thandi ndo mujo inanyani busi okimao. Ningi wendo tujui ningi ndukangu ni asimu. Ondo ngoni yesimu ambe ate komane omundi. Okangu ni ao simu utikati. Lawi sendega. Ni sawa. No isegwa wetu chulo isegwa dothi kanisa yu. Ni ningi o twende yo ni ngwiso okutavya ondo ambe ano isonda ya balai na kono ngwiso okutavya kana no neti. Ngirwa so kwata mwanya ningi ndo isonda byo. Na maluko mekwe motonye kandio nyo nganye muno. Aye ndio zenga yuti this ya cha unezi nongo kuli leo yaka juice lakini kombona hii react kajuice no kwata kajuice ni zeka kwa naoda ba samuno yuko ni kote etelete yuwe na ambite kwitangwa ni tumalu tunende oyesa kuitwa na juice kuko so wa kuninitwe aye ninge ke kuitwa muno design yesu kwela to ninge mini tatona kunuitwa kana niko ngitwa niitwa ni nyawende ni kanisa itwa nyimbe wasoe maondo niitwa hata nyimbe yuko mbena mbogu ya favorite meal ya kunenya nguku kwenye mwe ya nguku sibo na yu wende to nguku ya musika na iti ako chicken aye shamusi kienyeji nisi siemo yo wende te kienyeji sawa no sawa kandika nene na yu ngukulie yuta wendete mbali seba of course na kwa ni wachu maso nendete gospel na yunye yunga kuya nyene musani node nondo ndu nyindi nanye no mbono kona konde musani wacha wa gospel wa gospel waiwa kindu kita wa gospel raps gospel raps ni gospel rapper okay tio kaseo ni no wiki example lemo toni ke lakini keo yufanye koni na instrumento ndo na instruments choni the instrument ni instrument yako wanara to sawa lakini ndege tambo mino yani siti alitoka atanisa maundu 30 kutata ebia nekuthia nayo na kuukwio no kuometho atambwani nieli nimbenzi ngolia kambune wambia wendete mundu mio mwasa uzi nduna specify nduna papukanya wenda mundu mwasa ta
Nyene na mundu mio ni wese andu aingi by the way kuke andu eo kwe andu akube makwiki ata nayo andu ewe onu metha maili ara withia mundu usu ni mo ewe mindo muno keki muno so ethi keki yani ewe awezete muno ofuiche ingi mo maitha me sawa so withia saingi enda out out of topic sawa na yui Nisi no nether ndi ku observe by the no nether ndi usia la to inena na nona masa mengine ala we kwate u dina imo kana mboya nyanya yengo ani yu nye endina vina une kwato une kana Kage kwa kione kana yungo focus no ni focus focus yandu ningi baenda ukambo ikwato au abainini kana one mundu nesai ukanika na yu kambo ukatuma metho ndeyu meka thidi kusenze cia metho siba kengene baenda ukar control mbona TV control ya no remote okay Unewe wambe niwo onako wangulia nendete lewiba uyo wendete lewiba ni nendete mutimo wena yuta tuvemba tu tuboso na wikimanya na malenge ai tuvemba tu mbemba nsio niwaelewa hiyo wakawa kitu mbemba nzio ukimaniti na tumalenge tunduma tumalu tulilo sindu isi there ni nzio andu ala maisa au metha mema bounce nako kani nyende bounce bani ana ni bounce kana according to you no bounce lakini according to you ni petit pana Luisa si petit ole da mundu mwetha usu your favorite meal yako mundu ka ukezi asu ni favorite meal yakwa lakini tiyo tumea tiyo ndumea nga muno niwene yukwika kwisaike sabu nume sukulu langu isauma nuke kwilela makwasi iko ma sindu isi take time na bado no wenda withia no na advice baini ni wo ya no soma nuthukuma online usindu isi ndo kwatania ciata ningi na wendu na simu yako ningu sokubundisi bedeni lakini ndo ambao ndavyo kwatania ciata niwene tikila saa ni kilasi alafu akwata simu yaku within 1 hour ni walito kuna mundu asuonde uka package siloenda ukeka kilondu na we kalango we kuecha kuekata we kwata watu pesa twako niwe wasio thukuma online usi online ni we ya mwingi as in ni mawe ya maingi you specified na weba adverts na ndo shawa kana yini oshwa nindi sawa shwa we sure nindi sawa shwa pemu the no mwa wa osho ndai sawa shwa okay you kwesa ke sabu da ni lwetivida ni osho ni vinya nika undu neni undu nasongulia nzoma na ngoye nenda mundu musomo you what ukite abe musoma usome hapa nye uyani usoma nya uyani nikite nye ni medics isome utakitali kana nini ngwelewa nayo nicho ni popo miaka yana miaka i depend na undu ngwendo usoma
Yu ila inenganitwe ni Ministry of Education. Itatu. Oh. Sawa. Timu thuku. Kukana na madetali alatienda. Nigo. Ni kwa chani wisi sabu nondo ndienda ciana ciakwa ikakwata mundu isi kwata mundu tu atajui. Yezo kwa isi kwata mundu tu ata. Wewe ndi kuyanika biology agriculture eketha ni wasomie secondary na sai. Wisi sitawata. Ni depend yao ni chata na hesabu muno na bado bio. Nginye kona ika agriculture ngamanya. Oh, ni sawa. Yu na kwa nini kita agriculture no manya. Okay. Uko ndabye kuyana na mundu la umandai. Yunyewe ana ni iliata. Nuko na veli boti kana. Sengi veli boti nundu sengi nenda mundu ina kingi na na chucha kumanya mai. Nese. Akiona standard growth. Kinge ni ku kachukite. Kinge ndo kona na kwa tu ndi kumangwete ngosi. Uju kachukite na wina miaka 24 saino. Yuki kaa mea ninde. Mwene. Kwana na nondo ambia mundu wa kanisa. Ndiso ambia enda I use sindu ni sindu siangai. Niku kicha ungu kwata kwani. Kanona hakuna wanda kwata. Uya witha kuma una moko. Nina sisi unaona uya. Kwa uno we unachona ni wakitumiwa kulia. Ningi twakomana ningi ndikuye mundu la ngwenda. So lazima nisisi sindu ila ngwenda mundu ni wako. Oh. Yula wewe andiko bo wako enzo kivala yi. Ndi undu nene ya sindu isi wenzo kivala withie kingeke bo none. You kwarata kwa service ya mundu wenze to kivala. Nengele nini. Eva fit mbaya sana. Sawa. Sawa. Da sawa. Nani bale nyindu nesongulia nendete mundu ikata. Mana ningukulilia. Ni eka na mundu ma kanisa nyau yuke mwene. Oh kwanda bia. You nendete kele tu ka chocolate. Sawa. Ka chocolate kateka asatakwa. Okajengete. Ni wanzisha wana ni ili hapa. Ndio na ujengete. Ndio na we mwio muno. Ndio na we mwao. Ila jua na onondo ni ilio ba. Niona no nye mwasa. Ndio na qualification. So ni fitite kabisa. Unaona tu qualification. Oh, ti qualifications. Niwe se wacha qualification. Ni ukitumina acha tu nundu etwinge. Oh. Etwinge tu. Kuona none kune simu ngasia nini endete kwene kana. None kune simu? Yu ona keka nuku no yu. Ai ndie ndo kuno yu. Nenda wambome ya kinge. Kinge na kiume mwe yusu ngiwe kijatha kakitha kinge chumedida. Kuiki fertilize. Kwa fertilize. Nambe dimbe ndi utavya kinai kinoka munungenza. Nakana yuchuke ngi wiki kingi. Aina ile ndio na alama tona mumesi yanzwi. Niwe seninde nenza yambe. Jipenda nekalile you ela ingwenzenge you next time. Sawa. Ndo meda mesa. Alafu yukubali yuko enzwa. Kipara tienza pia. Okay. Na yu ni usiku uambe. Ni kuwe ni si. Eko bije mbemba yukuwa ni uane sapya. Ado ngima ndiye siku ngima. Uweze kuwa nyo. Msele na isio.
musele na isio ikita kuiyeka ikatheuka na ndi kuvivya mbemba kwa kuviwe kindu kila yuise kwinivendi kuma ndi no mbemba ngima na kwa ini sengu so kubundesya kuno mbundesya ndisongwa kwenu wethe andi sio yandu ngima mingi ndi ambo yu ni ambo thini obundesya ni kana ingo kwa kama uye ngima na wina siblings kana ina bro na sister twini na nionangi yua nini bukwa nene bongo na yo sisa ingi mungu no twa bandu kethia ntawetegemeo niona mabro manini na masista manini kunika seo Naoi naowe okay kwitu ninye wa mwiso so andu alangitia nene andu meanu huyu mabro na masis meanu huyu meanu ndio cheto 12 12 ile ekumina ile kama niwe ma Yesu ningi wizi ona Biblia ya Asia mungi etawata Adam na Eve la mombiwe meiwe mekati majazende na nya ko ne thea ko mafuatie kindu chu mafoka siete kusu siande sawa na hiyo ambia hiyo tunemeana yumwe 10 ile ibisi ni monza nyaswange tumia atano tu atano ibisi monza we ni wa mwesa kitu ko kathuku ndio na kone ndo siana 10 ile ndio kizoke gatoto no ninge kwa na sio kwa twemwe tambukwe to okay abe kala ka age difference okaini nduketha au ne recharge na himu no acha une recharge okay kwani wewe kwenda siana ni mkagangu tabia yubala economy yende yu ukaze we kwata siana 10 ile ni yu kwa kana nawo ni wako hiyo ni sisi alela sinene wa yubaya yu ni siana ile itatu sio sawa ila no kaba mbenzi na koma na ndele na ila ikuita wa Vidal na mundusu no nayo sawa qualifications ena sio atio kini jongi tebo no kawa benzi ako bana mwetu qualification yona sio na qualification by the way ta 3/4%. Osiaizia yani omondi oni na utani mwingi muno kabisa kona indwazweli moka ndero ambenzi na makwatiania na madhana kana imekuwa kwa yingi maturavye maundu masongeti magavikava kwa yuna ku ogetho yenda ibuso yako kamtende wa mbenzi tukiyati chakwika no kutumesie twaku na visa waku na turavye ngaleko yeba nambani ile kuka kioni chaku kwa hiyo asia bye bye na ni muendete muno we ni wiyaminite kimistali nuliche mundu pin na gaima oyeke apiok tutumie bisa waku WhatsApp nambane noti muonza ile muonza inya ile itatu kenda inya thandatu tunenge mwanya wa kwikwatia mbenzi kutata evia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni mbenzi